somebody responds. Germany knows that Judith Arndt is in the back still, and they're going to try and take care of this themselves before they bring Judith Arndt up. Vi har altså Emma Pooley, som jo altså virkelig har lagt hårdt for land, og ude på, hun er jo selvfølgelig ikke en af de beskyttede britiske rytter. Hun skal se, om hun kan måske komme afsted, lave et større løbet hårdt for nogle af de andre ryttere, og så altså også måske se, om hun kan komme afsted i et lille udbrud her. Emma Pooley, som jo altså er en fremragende enkeltstartsrytter, det har vi set tidligere. Og Emma Pooley vandt jo altså bronzemedaljen. Julie left on the tail end, but again are correct there. And you can see how it's holding back together. Obviously a lot of people to go when it's attacking. Starting to move into position. Now, sometimes you see these guys get out of the saddle, you just try to move into position. You're not really trying to attack, but you end up sometimes attacks just sort of accidentally break out. Fuldstændig sammen igen. Rytterne er nede i tempo, og